election matam da khakta ne ba politician me amna put phawgal is hai jit loi phawgal ani ko ai hai jabadi election si lep khreba amana ka khreba for example hoji congress ki manga khatne kari se bjp ki kuntra ga something kai ko ai na jabadi kuntra ni thoi constituency ka ba da congress ka ho da mayam se or congress manga ka ba da ka ho da second ta ho sing hai tare ne or third ta ho sing moi na sa ye koi bong won ye keno ne supplement of the ise ai monitoring committee have opposition ki rules ya second ta candidate na constituency ki di opposition rule lo bi ga dong ne adu di am to lo de huji second ta mla huji mla ki election da second ta ho jing ja praja nung shira ani moi jo miyam jin nung shira ani ba vote da hit naksala adi changa ni sai kau bi nu ai chai vote ta da bi ona makhut non da na tra ai na hai jabati constituency sigi mla amana ka tu karan tawre hai bisi miyam ji lai da ba miyam ngak tani na ai khoi na natra ga micham amna sai gi political power pai de ba mla tu da challenge to bu de koi ki ni ba ngam jaru e ba tan ju tan ni ba singna ba tan bani na ada adu da ga ti na sai gi second tari ba tahoba vote kau da ba nak na lehoba lak na lehoba singsina mla amana ai bu helaga ka ki ba mi si kaidori ma karai da lana chatli hai ba sa monitor tawbam thui sin playing field ai khoi da huji lebak ti am nusiba lebak su yam semjaning ba lebak ki da mo thawuk tawjaning ba ong thor pangam de kai vote crore kuntra chang ya election da crore kuntra chang masal darkar le re nongmai darkar le re aduna level playing field am khak changi how level playing field se laitri bodi apha mi tholoi kai no da som da puchau tha da na thadarak pa mi du da ada ama du ne cha bo bithak ngam da bai phim lai bu du ga di karai bholep kani aduna nga sai ki public ki morality ji am rise to occasionally mai occasion ji mutung rise to bum chang ya ba adu election je koina tarai ba mung da sai tawro bin ju thambi ba paisa khar laura ga no mogil pa tara bu yorom moi ha du adu ki pattern ru sum chakhra ga di aduna issue ga based to issue based election na darkar le mathau tai ba issue based hai koi gi thagat khido ba mlas muchida ai gi dong ta kai dorok turi leba ki kai dorok turi hai ba sa ai mi ko mla gi mathau se koi sida community hall sa ba ki type ta le re mla hai je mla gi full form di member of legislative assembly hai bane ba legislate ta hai bane policy semu law semu miyam gi ai phana ba thabak thoram mem lokhat lo hai bane ba ai sida tawri sidi koi gi mla ora ga di community hall sa ga dong ne na lai gre ba community hall se public money se yam line waste to ba public to gi lak si government ni sai hai government pisa na te public no piba pisa ne aduna uji ki culture se political culture hongduk pa mathau tai in citizen sing si miyam si inform oibam change aduga muscle power adigi magi paisa gi keno se kitang handaraga paisa election matamda candidate nga thuraba nga daba ko aduga policy sembangam gadoba matik mayai leiba mi larger interest of the society yang kado mi thagat pa mathau tai madu ek thagat laba scam ju dum handarakani adu election da paisa changdraba corruption ju handarakani aduna ngasi mo ki khoi gi system ju da khwai choi ri si khoi gi election gi pattern ji ne ba election ji da gi loina hobani logje edi aduna aduga ani amata ga thamjau ke election amada corrupt practice tawri se candidate ko khangnate prajana paisa lobuse ai di praja do miyam gi paisa lut taw do ma ju accomplish ne okay sir thank you so much ya nungai jai kumada muglak tige oza brabi na syam kumna akoi in detail hai tare paisa sing do akak na masing putho ga kadai da sukyam je sangpham je maram cha de begi fajaba analysis am thamgre oza ojiti mla minister oramba assembly da thodang loramba mayam si scam da chena ba dong na puthura amdana
House Committee ama sema kanda yam kupna thijin ba haiba simti adu yam namak tangai fadabran khanje kamai thambini ngoja khoi di aigi han mukta notice window dialogue ke viewers singbu ai ikai komna buchari ujiki scam se masi scam ne maternity scam ma word chineri je maship of scam ne sigi keno si koi Manipur gumba sai koi tawra vikhane tu thambi ba Manipur gumba center de pirak isagi resource leitaba center de pirak pada ngaraga hingi ba lamne we koi se durga di pirak pa kharasi ai mamang zum haijaba duni pirak pa kharasi yam cautiously yam judiciously seasonabam change maduga aduga mu kuzik thaknaba ising ngai se mioi bagi hak ne state na welfare nation ni India si welfare state ni welfare state is the meaning je kaimate in every aspect of governance the citizen comes first citizens ina mamang da puthoga bureaucracy minister adu ada sina maning da loi lei ga dawna aduna any action plan am taw matam da citizen gi the priority piba adu gi lenga tune koi na sai welfare state welfare nation haris adu India si welfare nation ni democratic set of government labor lamni haibasi basi ground kraibu legi haibadune adu Manipur gumba mi la kunthra bo phadaba aduga chahi gi budget che UP gi district amne na chawdo budget sidai yam pik na pirak pa sidai da koi ubirong ni koi Guwahati chale koi Delhi chale Bangalore chale mpham chale koi cinema do uri Mumbai adu ada US America gi city koi loimak fingertips to ubang ang tani hosi chaukat pa hai basic kari no je koi loi urabane ada ngasai gi hierarchy da mathak ta leibiri ba koi lengat ki chukli paibiri ba mayam si mapan da loina chalurabane plane tong tong da natra yes plane de kumdharaga karamba lambi da chatki je moi loi ubang ang tane ina nungai je da badi chaluraga khoi lamsi da su si je tawraji haiba haitaba tawningdaba singsida khoina lengat ki oi bas power pangal je sinaraga dum khoi lisang sitna muscle power money power ngasai gi sigi angle sri la akanda khoi je ngasi di sigi phibam je yau bane aduna 1222 crore gi scam ne na hai masigi keno si jal jeevan mission haiba ngasai gi har ghar jal na khoi gi India gi honorable prime minister Narendra Modi gi magi flagship program amoina sigi yumthong khuding da India gi yumthong khuding da Bharat gi yumthong khuding gi da ising ji yon ba haidana policy di am phajaba policy ne ai madu gi policy ru criticize to roi ado implementation jaga du da ne ba fail oi kari gi corruption masagi dangi khanba self centric oiba miyam gi khandaba luching ba jingchina ngasi lengak lak pare gi soibane lojei aduna luxury di lupa crore lising amaga chani ga kuni thoi gi oiga do scam ne na hoi masi lanba chumuduri kona lepakani adi magi certainty su ada hai di ba suk chawba crore lising amaga chani ga kuni thoi gi scam ne na hai ba sia micham na to bunga moi do ba scam ne yes adu ra ga di senaram do isia yai tung ba phamdong ba phamnai ba lenga ki chukli pai ba bureaucracy level le horaga minister level le horaga MLA senaram moi hai ba kesu rule out to ngai le te ba adu ra ga di masigi scam si investigation to ba sia local police na ngamoi durga di premier agency amada CBI gumba agency amda aduga court monitored
special investigation team mama khak appoint tawraga keno tawhum thuena lawjay bako aduna adusu court na koi SIT ama special investigation team am shemaga adusu karamba team miyam mamangda makhoi gi oiba integrity je prove tawgraba jingina member oigado for example koina koi extrajudicial killing gi matangda ivamana koi extrajudicial killing the lagi the sing sigi imung manung na same organization am tawraga koi honorable supreme court ta chatlaga fake encounter sigi matangda thijalan biu thijan basida member SIT am sembiu SIT sigi member se men of proven integrity nationwide ta oina khanbiu haina prayer am lagana koi honorable supreme court na justice lingdo justice santosh hegre koi matamam da karnataka da lok ayuk to ramba BJP gi BSUD rapa gi je magi corruption gi scam da indict to rakanda government gi chief minister am katan na chung da mangon da impact laini khanda bida in thuram bangamba santosh hegre je koi honorable supreme court ne point to web hegre commission ko ne second da hana chief election commissioner ramba meghalaya dagi JM lingdo su member oye ahum subada DGP am lai leibane ai maming de du kawre adumain tawduna ekhoi gi sigi scam sa sisu special investigation team mama hairiba team jigi member si men of proven integrity mangonda magi career da magi punsi da maktaba taru ba character chumba khallaga aduga sina ama aduga investigation tawunba court na monitor tawraga matam gi keno tawraga masidi koi gi public interest litigation ama tawraga yani na thajai aduga ani shubadana masai ga ina haijaba premier investigating agency koi central bureau of investigation CBI gumba da sinaraga masigi massive scam sida generally je kanano miyam gi thaknaba ising ji pi da vida matlaga mayum gi lanthum oina lepsali ba jing je kanano haibase mayek seng thibam change thiraga matik chaba logi matung in the cherak se pivi raga di makhata na atopa potential criminals in the zoo deterrent oina na ba example set to wam change na thamjage okay oja thank you so much yam bazan thambiyo jana yam chumyo ja sikuba asi khazikara ki koi taraina lobo ya ba scam na te hai tare duga koi center de gi tangaga center na koi gi welfare development praja sing gi branches sing gi thadara ka paisa si laira ba sikumba awat pana pick that branches na pick that state sida haina thokpai thabak si toina sumain torok pa taragadi haina bi mo hodna ba example am set tongna ba si matangi da adugumba stringent of action do lokhat pagi chap chare ba form ya bhajan thambi Chandrakumar dam lak jege ba hujiki se corruption aduga koi gi hujik tawri ba scam se koi gi Manipur state da yamna systematic ore ba natraga opportunistic ore ba potnam glai natraga si pattern nam ga leira bra haibagi panbi ki bela dum matam kuding ge big or small associate atom tawraga leiba sigi pot si bakak adum lei aduna liber development fund mayam si prajada chapchana yobanga mabra aduga masi laktbagi maram se masigi pattern natraga nature of scam se haitare masi se pulapna khoi gi leiriba across governance natraga pattern no kanu se kamain ubiuza corruption se ekhoi gi hojiki societal context se yengagadi yam deeply rooted oire koi se election se da hore democracy se koi Aristotle na haram da most perverted form of government haram hai quite jugo chada form of government na kai ginu haragadi praja ignorant oiba jaga da di sai ai public leaders in the time ning do tang yaure ha maram di society got the leader it deserves khoi gi reflection ne na ai khoi na khali ne exactly khoi gi reflection society gi reflection ne samaj gi oiba khoi gi khunai gi oiba reflection ne
aduna mami ni taris huzik corruption har kai re hore election ji sidaida chakcha haijana ni ko adigi MLA oibining ma mayam elected oibining ma mayam contest to wiriba candidate sing gi mayum changdana akoi group tara ni tara gi paisa su piro adi sigi na khaidu oga paisa je loudana ko rim changaga angang ming jan bai ni runi adi na bai ni ju ni runi na ba gi ni bu do is kan to hai je ban te ko karim na jabana chade khoina sum sai gi leaders in the say sense of corruption je koina instill to re bai dum paisa si kendra ma daga koina ta ja gi da smai asa imung amda mi manga lei aslising yang khai bhangi ga yawe yang khai du compound interest ho la ko lak ta bane ko ta bane pai ai ru ko ni na ai ngon da gi election je ai vote che ka re ba lupa crore kuntrani bu thadaraga ai do di crore kuntrani bu hanjanna ba ai dum torokani ba isu oh si di human nature ne ba adaina haijari di huji akhoi si question to su yam wa le ba khoi lambi nuai ta ngasi bu karang question to de yes mai nuai ta gi question to de ufun ho bu gi question to de khoi taxi je kadai chali nuai ba question to de question to the society oi re ba khoi je ai question to mi sin angau ba ta ba huji ying bi yo ba matamam da mai lak ta ba se yam normalize to me ba mai lak ta ba se issue oi de ba khoi da pungani ahung mai lak ba se mobile battery charge lo na ba ha cinema am yeng hong na ba na wala ne ba adu ga mu angam ba imung na inverter lei ba battery lei ba generator lei ba ngam dre aduga public issue ebam thok do private issue on tho eba huji yeng biyo mai phangdri ngai dana inverter battery generator huji mai emuk phange mai phangbu ji su public interest litigation amgi through the gini si karam khangbi ramoi miyam question to de manipur high court ta ai petitioner maming panjaro het pallu bada ma propagate to bune na harakani mioi ahum lei mioi ahum si ngasi bo public forum tholaga we did this akhoi to gi bani haidaba mioi ne kai gi miyam gi thamoi seng na khan bani na masi moi public ta thokning de ba ai di public ki to hum do to ra loi na khan ba moi ahum na thigat pi oba do karam kan da mai ga mari leina ba electricity ga mari leina ba PIL Manipur laki ge 2010 11 adai do idoi ni koina Manipur da mai kak pagi mai kot pa pha bagi mai huran ma pha bagi drive ma kan na torom mam lei bani jail bu yong na ba police na pha da ko ta na to ba electricity act ga to pha ba pun ba to na gi ma tam lei bani that is outcome of that PIL ai chang tham juro gi si ga ga aduga adu huzik sim ko do re जल जीवन मिशन सी जल जीवन है बने जीवन नहीं जो लाइफ है बने अब ये को इशिंग है जो म्यूई बट चंग दया अदरबा सी कनोनी है बसी इंग्रेडिएंट्स मनी एलिमेंट्स मनी है बसे मसी ऐना हाइड्रोस लोई खंग मंग तने अब अदुना सिदैदा ममिंग मक्ता सिदा जल जीवन मिशन है रे इने लाइफ है ना जीवन नहीं जो पुंसी है बने सी और इने हर घर जल ना कोई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना August 15, 2019 the flagship program mo in launch to given ya ado sigi kama sigi jal jeevan mission si Facebook ta social media da mayam su ubiram gani ba bluetooth water connection wifi water connection na nal do sain thamaga mari di samda bida photo number yana na ba na to giba mayam do madu ne ba scam hai je photo number yana na ba paisa ko thuk pa yana na ba sen ba po na tro du di si social media da viral oi ne ba ising du bluetooth ta pi ba wifi ta pi re na aduga huji ising phang di hai dana ai khoi praja si
kayam thina question tau de khoi cha kayam cham ne hingi am nuai ne ju hingi kayam ignore no ni hingi ha ba ising ji phang de ha ga authority da question tau ba tau da bi da yam nuai ne water tank si lai raga jar lai raga ising gi bottle lai raga khoi si pen thu e ising phang dri ji phang bam thu I ha ba ja khoi da lai te ba ang sai je ba du ni normalization of the abnormality abnormal oiba karam abnormal mai mut pa abnormal ni khang treba masi normalize to reba ri ising phangdri se koi je something is wrong hai je khandreba ising phangdri je koi ising di phangmam thokti ai bagi koi gi normalization hai do na normalization of abnormality je koi do ji at its peak ne auna koi na ri yong bi yo ba ising huji huji to ri ising lairani jar bottle huji kyam thue aduna khongban da lupan da huji leiri ising bottle ngaksan yes adu kai to tuyen da lui thajare adu tuyen thele ising jau thue sig environmental impact lei soil degradation to doi ni adagi sigumba khoi gi kaino sida adu huji yengbi yo ba ko har ghar jal jeevan mission se जल जीवन मिशन सी करोंदगी थोलके हाइबदा सिगी इशू जे बदन एक्सपोज तौर इजे कोई डिस्ट्रिक्ट नत्रगन कॉन्स्टिट्यूएंसी अमगी सीनियर मोस्ट एमपी ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई बिटानी खतनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिना चेयरमैन ओइबा कमिटी में लेयबा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड monitoring committees na disa committee na si disa committee si ki meeting je quarterly pham ga do ne ba aduga minimum chahim da anirti pham ga do ba si meeting je pham si member ko ge mp na chairman oi aduga deputy commissioner dc na member secretary oi ga do ne aduga local mla adigi adaksha local body ji represent loi member ne ba mois aduga nominated member khar ji yawe ana si gi district सिगी दिशा कमिटी सिगी मीटिंग में फम मद जल जीवन मिशन सिगी कनो सी लोइनमक इसिंग जे समग्रे खो क्रेन थोला अगान द कमाइन दो गेदा लिस्ट सिदा यावबा खंगना चाना बिंग जे फोन तो ने मेंबर जिंग माइ माइ खंगना फोन तो बने नोइगी फोन तो वे हाबने व्हाट इज फोन तो जे तो आइगी लेकाइ सना आइ जे दिशा कमिटी की मेंबर ने बा खोइ लेकाइ की चावबो कौबा ममिंग दि याव रे बा फोन तो हंग बने ता चाव नंगी इसिंग भंगब्रा ना काय दि इसिंग नुंग खुमक बने अदुना सिगी massive scam masagi imung khuding buta si khoi ai ngasi honorable mp oza angom cha bimol khoi jam gi page gi aina print out lor pam lei jayeba khoi man parliament ki floor da hang ba kaino ne start question number 4677 implementation of jal jeevan mission in manipur na man hangeba si hang bajida will the minister of jal shakti be pleased to state the details of the total fund sanction for the implementation of Jal Jeevan Mission and Manipur since its launch till that. So number B da hangi question na the details of the funds out of the total sanction funds utilized for providing functional tape ai bani ko bluetooth na te ko wifi du na te angi je functional tape water connection to 3,33,539 household ai bani kayam yam ni bi over imung lak humba lising kuntra doi chonga ga kuntra mapan sida 15 August 2019 dagi 28 July 2025 phau da samgre na data da leiram mi huji surbala gi lekai da huji ru hangbi yo ba hangbi ba tokpi uri isana isai yum da toti ta bi bra na ta dev adi huji si aina tajabada adugi issue se thokpadagi sigi disa committee sigi jaga je expose to rubadagi di kamain dor ke da ising je khara samba hori hai haidi dead bag ta samme hai on hai ru mamang ka samam me hai bi on sigi issue le ba adi ai nuai je da badi ai je lawyer ni ko ma je privilege kaino communication makti oi roi mi khara lai koi
मोइद थांजन बिदोय तौबा आई मोइ कई ओइगे जवाइ जरोय नतदि मोइद मु कनो विक्टिमाइज तौबिरनिबा मोइद थांजन बिदोय तौबा खरा ओके जा अदु जे कमाइन तौसिगे लाम यावेबा ओके जा अदुना सिदैदा year wise budgetary allocation si koi honorable mp angza bimol koi jam ki question to uji da koi ke no jira hanga i ba kari sidai da ai kan ta ga thamjau ge ba si magi reply se koi han ba da hange question ma kai haira koi gi manipur da total fund sanction si kayam to rage na hange implementation si hek hau budi ngasi boki adagi to fund sanction ji da lokthok khiba paisa kayam lokthok re khokre na hange mana adai source kai de no khot no ma hang matam jida question ji smaina koi gi minister of state jal secretary koi gi Sri V Somanai mana reply ji smain pi ba government of India ga state ka partnership to ra kan jal jivan mission har ghar jal ja implement to go dong ni and hai ba rural household khuding mak manipur yaw ra all India gi na ana functional tape se lo in mak sam go dong ni hai re aduga masigi at the time of announcement of Jal Jeevan Mission, 0.26 lakhs 5.74 rural households were reported to have tap water connection in the state of Manipur. Sigi Jal Jeevan Mission lauthokpa matamda khoigi lising kuntaruk khak kanu legam hai bane 0.26 ada 5.74% meager amount ne ada percentage sing bio chama da yum chama leiba da manga ga 5.7 khak leira me hai ba okay how dringai da adu haura ka na kamai do ge da 18/8/2025 sida 5.74 khak oiramba sigi sa 79.59 bo cover to we na report to we kayam yam yim bio ko 5.74 khak connection phangambadagi chamada chada taruk phok yau do mong na phangambadagi hairi ba scheme je lakpadi Jal Jeevan Mission lakpadagi 2025 ki August ki 18 bhawbada 3.59 lakhs household connect to gre na khuma ine aduga lakh chamadana humdra mapan 79% ngai 5.74 gi 79% kapini ko Sigi water tape, water connection. Piri na kuma ine. Sama the kumdrampan water connection. Piri go water tanki business. Koi sigi this lady bottle ki me business. Swam sine florist to drama. Adigi sigi Jal Jeevan Mission ji state ki subject ne hai. When state implement to go ne hai. Ab paisa me am sine hai sine panjar ro ge ko. Al sum yeng biro ba sa ai hai jab du ne ba. Implement to dringai da 2019 ni ko koi bana 3 ngarang na han gi ni chai manga taru khatani sidai sida 5.74 khak le maga 79.59 bhauba cover to ra kan connect to gre ha ga di miyam ising phangdre na launari ja laubam thok prai du ne an scam du ne adugi mai adum scam je adum mai ek tai okay sir thank you so much yam phajana thambire ojana ko gi Jal Jeevan chi gi matang da reality check musam khak so koi punna dum discuss taw mine hai tare alo selak poi sa Chandrakumar da mu za zara binasu kana mai da message koi people su yam na koi gi inform oi ba ma da ka tai matang bu kari mem tongan tongan mem an hujik lai riba akoi gi financial gi oversight hena transparency oina na ba lai riba se ojana koi jing laungadam ni whistle blower oina na ba adagi protection adi auditing gi matang sima ja monitoring ama tawgadam ni ka hai ba adagi public disclosure sai matang ki da kanam ba systematic reform ama koi na pura pangam tari sai matang gi mating pang bangam gai kamai than bining ja systematic reforms ai je number 1 elections je level playing field darkar le mathau gam tabas level playing field ai da huji lebak ti yam nungsiba lebak su yam semjaning ba lebak ki da mo thawuk tawjaning ba chung thor pangam de kai vote ta crore kuntra chang yar election ta crore kuntra chang masal darkar le re nongmai darkar le re aduna level playing field am khak changi hauba level playing field se laitri body apha mi tholoi kaino da som da kuchau thadana thadarak pa mi du da ama du da cha bo pithak ngam da bhim lai bu ga di karai bholep pani aduna nga sai public ki morality ji am tina rise to occasionally mai occasion ji mutung rise to bum chang ya ba election je koina tarai ba mong da
sai tawra bina ju thambi ba paisa khara lawraga noma gi patara bu yorom moi habdu adu gi pattern ru sum chakhraga di aduna issue ga base to issue base election na darkar le mathau tai ba issue base hai koi gi thagat khido ba MLAs muchida egi dong ta kaidorok turi leba ke kaidorok turi hai ba sa ayung bi ko MLA gi mathau se koi sida community hall sa ba gi type ta le re MLA hai je MLA gi full form di member of legislative assembly hai bane ba legislate taw hai bane policy semu law semu miyam gi ai phana ba thabak thoram mem lokhat lo hai bane ba koi sida tawri sidi koi gi MLA oiraga di community hall saga dong ne na lei gre ba community hall se public money se yam line waste to ba public koi public to gi lak si government ni sai hai government pisa na te public no piba pisa ne aduna uji ki culture se political culture hongduk pa mathau tai in citizen sing si miyam si inform oibam change aduga muscle power adigi magi paisa gi keno se kitang handaraga paisa election matamda candidate nga thuraba nga daba ko aduga policy sembangam gadoba matik mayai leiba mi larger interest of the society yang kado mi thagat pa mathau tai madu ek thagat laba scam ju dum handarakani adu election no paisa changdraba corruption ju handarakani aduna ngasi mokki akhoi gi system jida khwai choi ri si koi gi election gi pattern jine ba election jida gi loina hobani logje edi aduna aduga ani amata ga thamjau ke election amada corrupt practice tawri se candidate ko khangnate prajana paisa lobuse aidi praja do miyam gi paisa lut tawdo mazu accomplice ne Okay, sir. Okay, sir. Thank you so much. Yeah, no,